أنا مالك كنيم كناسن كونتين بالر ما باجي نيوك كمل ينكجة ألر بكون لينكجان قاسم ألر متوري وجه كسو السودان تكون كورganization إنشال كي دينيتك إنه من تبين بام بايوش دينيتك organization جنتك لا دang دوك تجو تجلات إنه كي لا دang رو تجو تجلات أن دينيتك شغورنو بشوكنتن كونتلا نا غورك كبلاكبورد bakari alaka alo shi kampana din tek chaga tore wejen wini ka kwidul gorka ashina ma chamu gwalung ko kor gwase dane paiwo mo gwalung alo ontam letkan distribution ki top kan ka alo kam kan ka dul gori ko shina bele la wini ko ken wa shogno wa ka gorten shi china mo cha barar ka kan tam chikan realaka ano muguru chok rewi ka juba ke mit rewi ka so Sudan bi request bi top ka ko bikan mo ka shogne ko ba gad ba kan yet shi Ditnitek company organization shi kan lar ma shi kan lat rawo da man dini shi kan nyoko lene Ditnitek organization shi kan kandoli shi kan ka to ko me ku kan kalat ba ala ka factory din ke kam dan let kan men go dan let kan gaten shi company Ditnitek shi kandoli tin konti la lambare te la drop ke ko ngai kono no wi kono wante kan kari mod area ka gad kon yur kan ka class ne te dit gor kan kwen cha gujeno ename Ditnitek company no be candle ti tela de dop ke be ka lat enta me tela din che tok ke che ka tok ba ka mutto be ka lo ko ka me tina de wich ba ga shwa ko ka latun wan ba nang de wini na me kel mo gwalong me Ditnitek company jala rantama re wich ka juba Ditnitek company chalan mo gwalong che nyoko me lereje che jogno dokero ti go ti chelat do di me chelade Ditnitek company men de pin pamba yoch ano shenyo kamila da muda dian an organization me jen che tabuni che ka to kami ladaka tabuni lak che ka to kami ladaka ti shagor Ditnitek ti ka let chi Ditnitek company ka let go long Ditnitek company che to wana long ti dong de ran ka la len ka ro che ka pel che guru na me belana na deka la da nu warika la nu wul so sudanika che la da mo che jeto Ditnitek che tabuni che la den che jetok en gwa da titina mugor jeno bi ko ka tabuni la nyin lak beni ke jen gwa zmen bi Ditnitek company bi je yigor brai ka ko beto bu ko gwa dan titin rewe dan rol ware ne me ka tishalat Ditnitek company en ci loyde te dolonga ka manan ci kan lat ka dio jeno shi loyde te karwad mo ko loy dan kendial tedo ne kilo dan keli ujen tedo ko shiklan mugwane jen men gor ke de lat community shikan to kam let kana Ditnitek company let kon let ken ka mun kana opportunity tungwan antama ku kana mo kalat ka jan gwasame ana gad mete ka luang lat ka jan gwasame Ditnitek company jaken nas ko ngwane ko biga let na mo kel mi dire long me dewo kana diala content dong taran ka yoku akaje te ka bang meti ka yo jang ka ko blan mo gwa bijelat bi company bi jelep bi te go ne kere community ka dan bi ka lon ka ladeka ka woy ke le bi jelade ka shirka mulat ka me Ditnitek company re woy ka juba ki e wore woy ka so Sudan na me ejela dan dien ling ka ku Ditnitek company ka tin ko ko na shalat en wini kana tin ko ngot we ka miladeka ena bana nyo jikam do dien ka ken ku company te tin kon lat ka goy e we dan ka lokko kon ka ta dan den pit ke je bye bye